Sithanda kwamukelana njalo kusifundo sethu ses9 lapho siqhubeka khona sifunda okunye ngoJesu ebhukwini lika Joshua. Silokho sifithizela izifundo ezikhona ezokukholwa ebhukwini lika Joshua. Ngiyalinxusa ukuthi sithathe izipele zethu sitatiche izihlobo ezithandekayo. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami ukuthi labo balibingelele balamukele. Siyabonga bathandeka wana siphinde njalo sihlangane kulesi sifundo esimnandi kakhulu enithemba sonke sasikholisa kabanzi isifundo esisikhumbuza ukuba zindlalifa zesithembiso. Okhuluma lani ngalesi sikhathi umfundisi uJim Mlilo. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Mina ngingumsisi Siboneni Mhlanga. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguMrs Mpofu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje sizakuba lethuba lomthandazo. Kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lalapha emhlabeni, siyabonga ngethuba osinika lona ukubana sifunde ebhukwini lika Joshua. Sikhulekela ukubana ukukholwa kwethu sengathi kungaphakama usuka kwelinye izinga kusiya kwelinye izinga ngezifundo ezinjengazona lezi. Sinxusa ubukhona bukaMoya Engcwele ukubana sichasisele ngcono ebese sincedisa ukubana wona la maqiniso siphile ngawo. Sikhuleka sithembele egameni lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu mandlo, siyabonga izihlobo zami, silamukela ukuthi siphathisane sincedisane lebandla umhlaba wonke jikelele ukuthi sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini kusifundo salona leli viki. Isihloko sethu sithi sona izindlalifa zesithembiso, izibotshwa zethemba. Nxa sikhuluma indlalifa, ikakhulu indlalifa yesithembiso, sikhuluma ngani lapha? Sike sincedisane ikakhulu ukuchasa lesi sihloko sikhangele esingakho kuleli viki. Mfundisi wami. Nxa sikhangele indlalifa zesithembiso, sikhangele vele indlalifa ngumuntu ongumntwana walapha ekhaya. Angithi kunjani? So othenjisiwe ukuthi uzazuza lokhu ekugcineni. Ibi sisithena izigqili zethemba ngibonanile singayichaza ngcono kakhulu uma ngahlafundi njena ufundwa lana ngekhanda, ngoba kimi bekufika umfanekiso wentombi esizuze ijaha. Ijaha elithembisa ukuthi ngizafumana ngishade kunye nawe. So leso sithembiso abasenzileyo, nxa umntwana othembekileyo sizamgcina abopheleke kuleso sithembiso esiyagcwalisa ngalolo suku lomshado. Uyilokho engufunda ngolesi sifundo. Kakhulu siyabonga kakhulu usichazela ikakhulu indaba yokuba yindlalifa yalesi sithembiso. Ihlobo ezithandekayo, indaba esingayo isithembiso esasinikezwayo. Esaqala isithembiso salo iKhenani lakona lo umhlaba. Lesithembiso seKhenani elizayo esingalo esilokho sichumayela ngalo zihlobo ezithandekayo. Kusivezela kucaca ukuthi leli asilophupho yinto ezakwenzakala, ayisonganekwane. Asilandelanga nganekwane izihlobo ezithandekayo ezabomvulo. Lokhu kuliqiniso. Petro uthi thina singofakazi bakho, sasikhona sakubona kusenzakala ukukhazimuliswa kwakhe. Mandlo masibalela indinyana ekwaziwa ngekhanda uZekhariya 9 ivesi 12. Buyelani enqabeni yenu lina zibotshwa ezilethemba. Sengihle ngibika ukuthi ngizalibuyisela izibusiso ngokuphindwe kabili. Mhlobo wami nansi indinyana ekwazi ku-introduction yethu lapha nxa sivula kuyinokuzwisisayo ikakhulu esingakho kuleli viki. Siyabonga Maforo enguzwayo ku memory text ukuthi uNkulunkulu wenze isithembiso sokupha uIsrayeli ilizwe lesithembiso. So uNkulunkulu nguye umniki waleso sithembiso, nguye futhi kuvele kuye. Ayisikuthi kukhona uIsrayeli akwenzileyo kungcono. But engikuthanda kakhulu ukuthi sikuzwisise ukuthi nxa sebese isifundo siza kweyame ukuthi sebefikile eKhenani
babona i-reality, babona ukugcwaliseka kwesileso sithembiso bese behlaliseka. Anti umfundisi ulethe indaba yokuthi nxa kade uthenjisiwe Yes. uba ngaphansi ungani ubotshiwe, ugqilazwa yilokho okuthenjisiwe uzukubambe ngezandla. So sibona sebebambe iKhenani ngezandla, sebekhona kuveza ukuthi uNkulunkulu uqinisile. Umlobo uthi asophupho, anti uthintile ukuthi kakusophupho indaba yakhona. So i-tangible iyabambeka, so sebekhona, sebefikile elizweni lesithembiso, sibona sebelentokozo yokwamukela isithembiso ekade sathenjiswayo. Kusinika futhi ukuthi i-better promise, anti ungafunda umaHebheru 8 verse 6 uthi uJesu ungumeli wesithembiso esingcono esabekwa is a mediator of a better covenant. Ungumeli wesithembiso esingcono esasekelwa kuzithembiso ezingcono. Alright. Siye kulokho ukuthi sekube ngendlela ofisa ukubona kube ngayo. Ngifuna ukuthatha ngithi mina uNkulunkulu uthembisa uAbraham uthana inzalo yakho izakuhlala for 400 years ezweni lenjani lokuqi. Esenza isivumelwano noJehova. Ilapho ibalado lidinga ngosivumelwano kakhulu. Yes. Isivumelwano icovenant oyenzayo. Mase siya ku-Exodus chapter 3. uJehova ezibiza uthana nguNkulunkulu kayihlo kaAbraham kaIsaac kaJacob and so forth. Uyamkhumbuza uMoses uthana nguNkulunkulu ugcina yini isithembiso. Nxa sisiza lapha eKhenani sibona kathesi indaba leyana ukuthi khona ngakuthembisa uAbraham, ngawuthembisa uIsaac, ngawuthembisa uJacob, ngawuthembisa bonke laba bantu. Kathesi selifike selikubamba ngezandla zenu, seliphakathi kwenu ke. Kulapho ke uMrs Mhlangathana na hayi lokungufuziselo futhi wesithembiso esingcono esokuyabamba ekhala sesizwe engasilophupho. Right. Yes. Okunye sikutholayo ukuthi uNkulunkulu lanxa wayebaphila isithembiso kuyisipho. Yes, right. Babe le part ababemele bayiplay. Kufana lokuthi uMafora ngangiqhubela ikotali yakhe kathesi. Le part okumele ngiyidlale eyokuyamukela. Kukhona okumele lami ngikwenze. Kwakumele uIsrayeli angene athathe ilizwe. So kuthi ukuthi esithenjisweni even seheaven iKhenani uIsrayeli wanamuhla ulengxenye okufanele ayidlale ukuzaye kwamukeliswa leso sithembiso. Isikhathi zonke njengebandla simele sikuzwisise ukuthi singathenjiswa kule ngxenye vele esimele siyenze kuleli viki esiza kukhanyela ngamaqiniso aseBhayibhelini ahambelana nesithembiso lesi seKhenani lakona lo mhlaba. Sakhumbula nxa sikhuluma ngeGibhite sasikhuluma ngomhlaba wona lo indlela leyana sikuvezile uKorinte sitsho ukuthi kwalotshwa kwaba kubize kube imizekeliso yalokho esikuphilayo khathesi ukuze singaweli kukhona lokho abawela kikho sisiya kuKhenani leli elizayo manje. Mina engunanzelelayo lapha ukuthi leli themba uNkulunkulu asinika lona esizibotshwa zalo kuthi ukuthi ukunqoba ngokwethu lokuphumelela ngokwethu sikunikwa ngoKristu ikakhulu sikhangela iKhenani elizayo. Singabe silamaphutha thize lokwehluleka thize kodwa nxa siseyama emandleni lekweneliseni kukaNkulunkulu siyenelisa ukuthi sibe yingxenye yalelo lizwe. Nxa sisenza lesi sithembiso sibambeke ngokuthatha izinqumo ezifaneleyo kakhulu. Manje okuhlusibalele lapha uGenesis 3 iverse 17 usiya ku24 sike sikhangele umphumela wokubona ukuthi kuyini okwenzakalayo. Uzananiza ukuthi uGenesis 2 iverse 15 uNkulunkulu uyathatha uAdam lo Eva wabafaka engadini ukuthi bayigcine ingadi ukwathinta umhlobo ukuthi bakuyisipho angithi bayanikezwa ingadi beyisipho. Kuyini okwenzakalayo lapha uGenesis 3 verse 17 usiya ku24. 17. Yes. uAdamu wathi ngokuba ulalele umkakho wadla isihlahla engangikulaye ngathi ungaqali ukusidla uthukiwe umhlabathi ngenxa yakho
ngobuhlungu uzakudla okuphuma kuwo zonke izinsuku zokuphila kwakho. Uzamila ameva lezihlahlana zameva azahlaba wena, njalo uzakudla izihlahla zeganga. Ngezithukuthuku zebunzi lakho uzakudla ukudla kwakho kuze kubuyele emhlabathini njengoba wathathwa kuwo, ngokuba uluthuli, njalo uzabuyela othulini. U-Adamu wamutha umkakhe wathi ngu-Eva, ngokuba wayezakuba ngunina wabo bonke abaphilayo. UJehova uNkulunkulu wenza izivunulo zesikhumba, wazela u-Adamu lomkakhe wabagqokisa. Njalo uJehova uNkulunkulu wathi, umuntu manje usunjengomunye wethu, usekwazi okuhle lokubi. Kungavunyelwa ukuthi elule isandla sakhe akhe njalo isihlahla sokuphila adle, aphile laphakade. Yikho uJehova uNkulunkulu wamxotsha esivandeni sase-Edeni ukuba asebenze umhlabathi ayethethwe kuwo. Esemxotshile umuntu, wamisa empumalanga kwesivande sase-Edeni amakherubhi kanye lenkemba ebhebhayo iphazima isiyale laye ukulinda indlela eya esihlahleni sokuphila. Right. Yes. Uhla wayeqala ku-3:17 no-24 kodwa ungaqala ku-2 verse 15 silethela umfanekiso ka-Adamu lo-Eva befakwe engadini yase-Edeni, befakwe endaweni enhle epheleleyo, endaweni okuphilekayo khona phambi kobukhona kwaNkulunkulu. Awuthwala ukuthi i-Eden ngibona ukuthi kuthena ukuba sekukhoneni kwaNkulunkulu, in the presence of God. So wabe sendaweni enjani ehlambulukileyo enhle okuphilekayo lakho konke khona. Then uGenesis chapter 3 abe sesivezela ke ukuwa komuntu okubangela ukuthi umuntu asuswe kulesi sivande endaweni enhle ehlambulukileyo. Osokujintsha ke impilo yabo ngenxa budlelwano obephukileyo noNkulunkulu ke. Kulapho kubuya khona isithembiso bathandekayo. Kulapho kungena khona ukuthi thina singabantwana besithembiso. Isithembiso esilaso ngesokuthi sibuye siyebuyela futhi ku-Edeni nxa sekulungiswe yonke into nxa uKristu asifelayo. Yeah. Right. Nanso isithembiso ese-Eden mhlobo wami. Nxa sikhangele lapha ungakhangela uGenesis ngo-13 verse ngo-14 usiya ku-15, uGenesis ngo-26, abadala laba bokukholwa esibathi ngama-patriarchs bakukholwa njani, bakubheka njani kakhulu indaba leyi yesithembiso. Singabaqamba o-Abraham, o-Isaac, o-Jacob, o-Joseph, nxa babekhangele indaba leyi yesithembiso sokuthi hey, kule lizwe engiza kulinikeza lona, leli esithe kwakuyisipho, bakuzwisisa ngayiphi indlela. Usithole uGenesis ngo-13 balo 14 lo 15 abe seqhubeka umhlobo. uJehova wathi ku-Abraham ngemva kokuba uLothi esesukile kuye, phakamisa amehlo akho asuke lapho okhona ukhangele enhla leningizimu, empumalanga lentshonalanga. Lonke ilizwe olibonayo ngizalinika wena kanye lesizukulwane sakho lanini. Leli olibonayo setshengisiwe wathi ngizakunika. Right. Singabathinta abadala lapho ukuthi bemfuna ukuqalisa futhi laphane esiqalise khona ukuthi iland uNkulunkulu njenge-Eden, lesi sithembiso salumhlabathi lo laso sasiyisipho. uNkulunkulu ke wamtshela uIsrayeli ukuthi kangizange ngubeke eceleni wena Abraham ngoba wawuyisizwe esikhulu kumbe kulolutho eliyilo lona, kodwa ngenxa yomusa wami ngokulithanda ngalipha andi. So sibonile ndileyo uAbraham ayithenjiswa nguNkulunkulu isiba isithembiso seminyaka eminingi kakhulu, 400 years ilokhu yilizwe lesithembiso, ilizwe lesithembiso. Kodwa sibona after 400 years isipho finally besamukeliswa nguNkulunkulu. O-Isaac bazalwa bazwa indaba yesithembiso, oJacobe uNkulunkulu wayirenew indaba yesithembiso, even uJoseph
sebese Egypt ngoba uNkulunkulu wayethe kuAbraham inzalo yakho ilizwe yilo nyakunika but ayikhona kathesi isizwe sakho siyaqala siyehlala le elizweni lobugqili but after 400 years sizaphuma samukela ilizwe so yikho sibona even uJoseph babesibambile isithembiso yikho esithi even ngingafa silapha madoda amathamba ami lwathwale luwaselizweni lesithembiso so sibona abadala belibamba ilizwe likaNkulunkulu linjalo besiba izizigqili sithemba lento engabonwayo andikuthi ukukholwa ikuqiniseka ngezinto ezingabonwayo bala bekholiwe ukuthi uNkulunkulu lanxa thina singadlula sife kodwa uqinisile inzalo yethu izakwamukela isithembiso esivela kuNkulunkulu engikuthanda ukuthi it was kwakuyilinyathelo likaNkulunkulu ukuthi enzele uIsrayeli umusa kusitshoni kithi sithe siqalisa sathinta umaHebheru 8 ukuthi thina sithenjiswa izinto ezingcono futhi lesithembiso sona leso maforo yigift yikho uEphesians chapter 2 uverse 8 lo 9 sithi lina lisindisiwe ngomusa so ukubuyela kwethu sisuke iDeni esasuka kiyo ngenxa yesono sibuyiselwa uNkulunkulu eEden ukuza kungesipho esinguJesu kungumuso okufanele ukuthi siwamukele ngokukholwa ngokuthandeka kwethu nguNkulunkulu okwethu kumele samukele so uNkulunkulu ujonge ukusinika ilizwe lesithembiso eliyisipho esivelela ngakuye thina kufanele samukele ngokukholwa mina nginanzelela ukuthi lapha abadala basifundisa into emangalisayo ukuthi sibe lokubekezela lokukholwa ukuthi siphila khathesi sikhangele iKenani elizayo izinto zonke ezingabe ziseduze lapha kazilandaba okukhulu esikukhangeleyo ngokuphambili okungangokuthi nxa siphila kumele siphile silombono kumbe silengqondo yokuthi thina lapha konke esilakho ayisikho kwethu ngokukaNkulunkulu uNkulunkulu khangela eDeni laphana abenzanga lutho kwakuyindawo kaNkulunkulu wabanika lakhathesi lonke kufanana ukuthi lalapho esihlala khona ngokukaNkulunkulu konke kungenxa yomusa wakhe ngaleso sizathu kwenza ukuthi siphile singabantu abananzelelayo singazichayi isifuba ukuthi thina sizindlalifa phela nxa uyindlalifa labanye laba kumele bakuzwe ukuthi konke lokhu ngokwami lendlela ozayenza ngayo kodwa ungazwisisa ukuthi ngokwakho yebo indlela okubuye ngayo kudala umahluko mfundisi nansi indaba ethintwa nguMandlole njengamasala thina siyiphatha njani ikakhulu ucabango nalo okwazi ukuthi indlalifa kwalo mcabango bekufika kimi ingoma yomlobi othi indlalifa yombuso ongabulala ulalelani duze lekhaya okuveza ukuthi njengamasala uNkulunkulu usithembisile ukuthi niyeza masinyane nxa esiza masinyane uzasinika ukugcwaliseka kwesithembiso asithembise sona yikho nje la ngale kuPeter eqinisa ukuthi yena wathembisayo uzazigcwalisa singathina kanti koze kube nini silokho esikhalakhala uJesu yeza masinyane bathandekayo asibambile lo themba yikho engakutsho ngamafitshane sorry ulokhu zenini uHebrews usivese ka12 abesekhuthaza bona asifune ngabalungiselelayo ngokukholwa lokubekezela okwamukela isithembiso sikaNkulunkulu kakhulu ngoba lokho sithenjiswa asikho kwethu so sithenjisiwe asibambeni isithembiso lesi sihlobo esithandekayo kodwa umfundiso lethi into eqhakathekileyo ukubekezelela ukugcwaliswa kwesithembiso ngoba sithe laphana yacha 400 years yes khathesi uJesu lokho wasukayo ethe ngizabuya isithembiso silokho sinjalo kodwa ungani isikhathi sesiside so kumele sibekezele siqinisele siyabonga indaba elizilethayo zihlobo zami njengebandla lensale asimeni kusithembiso sithenjisiwe siphile njengabantu abanjani bakithi abathenjisiwe kuExodus 3 ivesi ngo8 Mandlo sike sikhangele indaba esesike sayithinta lapha ukuthi umhlabathi lo vele wawuyisipho uyabuza
ukuthi kanti lake lakubona ngawo ukuthi umuntu uyathatha isizwe hatsho ukuthi balamandla ebathandile sibalele lapha lapha. Verse 8. Ngakho ngehlile ukuzabakhulula ezandleni zamaGibhithe, ngibakhuphe kulelo lizwe, ngibase elizweni elilendawo enengi, ilizwe eligeleza uchago loluju, endaweni yamaKhenani, amaHithi, ama-Amori, amaPheziri, amaHivi lamaJebusi. Yazi indlela engithanda ngayo uluju lochago. Ivesi leyi yakhuthaza sibili ukuthi leli lizwe leli kwakugeleza umlimo esinikezile. La kuLevi ngu20 verse ngu22. Right, kuma verse la budlelwano bani obuqathekile phakathi kukaIsrayeli loNkulunkulu? Ubudlelwano bani lelizwe leli lesithembiso? Ukungenelana njani lokho? Bathi bona ongahlangana lomuntu ethi mina ngivela eCholocho uthothana lezi iziqholo zedlwane kulokwenza thize umhlabathi labantu abahlala kunika esithi thina isilungu i-identity ukuthi umuntu ngwangaphi. Kulaba Fordrickson emakhandeni lawo bazazi ngezindlela ezithize, kulabekheze abachaya amacimbi ngamarekeni. Ilizwe lento njengazonezo into yokuqala sibamba ukuthi umhlabathi uyahambelana labantu abaphila kuwona leyo ndawo, uyavisa labantu abavela ngaphi, lezimilo zabo ziyahambelana khonapha. Kulabanye abantu kwezindawo abathi bona nyawogamula ohlohambi bawugamula ngempela, sebesazi ukuthi banjalo. So lakathesi bathandekayo uma sesikhangela kulesi sifundo salamhlanje, uNkulunkulu kazangathanda bana weIsrael apho ngokuhlala nje ntenga yesigqili engazazi ukuthi ungubani. Kwamele amnike laye umhlabathi ozaletha i-identity kaIsrayeli loNkulunkulu wakhe, izwe bese zimfunda uNkulunkulu better. Bese bemfunda mhlobo better manje nxa sebeselizweni. Sike sakuthinta kuzifundo ezadlula ukuthi leli lizwe lalifakiwe ngesikhiwa bathi strategically, ungakhangela khona phayela likhona geographical. Kwakumele ilizwe leli abahlala kilo benelise ukuthi bahambise ivanye abaningi bamfunde babemazi uJehova belandela ama-Israyeli la. Silokho sifithizela indaba yalowo umhlabathi mhlobo njengesipho kuyini okutholayo? Engikuzwisisayo okunye okulapha amaforo ukuthi uIsrayeli kwakumele ahlale elizweni kumbe aphiwe ilizwe as long egcina ubudlelwano bakhe loNkulunkulu ngokulandela izimiso uNkulunkulu azifisayo. So sebefikile elizweni la sithola ukuthi uNkulunkulu ubancedisa ukuthi bambone ngelinye ilihlo. Khathesi sebehleze elizweni, sebebambile isithembu sesithe asobukho, sesifikile, sesihleze elizweni lamaKhenani. So uNkulunkulu afuna ukuthi uIsrayeli akwenze ukuthi bamazi kuhle njengoNkulunkulu, uNkulunkulu onjani, uNkulunkulu ogcwalisa isithembiso, uNkulunkulu ofaithful, uNkulunkulu othi angakhuluma ulutho alufeze lanxa lungathathi 400 years kodwa isiphetho luyagcwaliseka. Okunye okwakumele ubakufunde kumethemba ukuthi vele as long ekhuluma ulutho, so kumele bahlale elizweni bele ngqondo right ngoNkulunkulu lalokho ayikho khona. Number 2, kwakumele bethi nxa behleze elizweni iEgypt ababephume kiyo babe yizigqili. So khathesi sebelomuzi, sebehlalisekile, sebekhululekile. Futhi ilizwe ababephume kilo kuthiwa lapha ababe kulima kwakuvela kuNile, kwakuthelezelwa nguNile River London, yakuzwe ngikutsho. But sebefikile eCanaan okwakumele babekwazi ukuthi ngesikhathi esithile kuzalinywa and ozasinika izinto zonke zokulima izulu ilanga nguNkulunkulu. So yes, so ukhulume ngokudla akhona amanzi kaNile abawakhangile. Yes, akhona amanzi kaNile yikho abasebewakhonza ngalana. So uNkulunkulu lo Israyeli le land kweme khonapho ekuthini kumele babekwazi ukuthi bona baphiwe iland njengesiphiwo. uNkulunkulu nguyumniki wezinto zonke futhi kumele beyame kuye.
Right. bona befanele ba-enjoy ama-benefits beme kuNkulunkulu bemzwisisa lokuthi umnikazi wezinto ungubani. Lilo vele ilendi leyi ayimangalisi bathi yona vele ilugwadula kodwa uNkulunkulu nguye onakekelayo indawo le ye-Israyeli. Ngokuhamba kwakho kuyini okwananzelelayo? Mina ukuyavakatsha kulana ilizwe ngananza ukuthi indawo eziningi zingani zisankangala. Kodwa abakwenza khona ngale baguqula inkangala yaba lezi vande ezimangalisayo. Ilomnotho omkhulu Israyeli ngenxa yento zezilimo ezikhona ngale. Okuveza ukuthi laba lindawo le ayisomandla abangaguqula inkangala enjana. Yohane sechilo wathi yena babeza kufunda ukweyama kuJehova. uJehova abesebenzele lokho bengebanjani bazenzele khona. Mandlo ikakhulu nxa sikhangele indaba la ekuPetro wakuqala ngo2 ivesi ngu11 lamaHebheru ngu11 ivesi ngu9 usiya ku13. Nxa sikhangele indaba yomuzi lo ozayo kutshona ukuphila uyisihambi kuleli lizwe ikakhulu sikhangele umuzi ozayo lo. Lapha sithe sinanzelela sathi uNkulunkulu nguye owabaphayo leli lizwe. Okumnika uNkulunkulu igunya lokuthi abaphe ukuthi ilizwe ngelakhe. Ilizwe lingelikaNkulunkulu, umhlaba wonke ungokaNkulunkulu. Thina singabafokazi kumbe siyizihambi esiphiwe iprivilege yokuba lengxenye yokuthi lathi sihlale khona lapho. Sinanzelela ukuthi ngitsho lekuphileni kwethu wona lo mbono kakumelanga usilahlekele ukuthi thina singabaka Jehova izinto zonke zingeze kaNkulunkulu. Sinanzelela futhi ukuthi lanxa siphiwe khona la umpikitsho omkhulu okumele sibe lawo nguweKhenani elizayo. Sithola ukuthi lekuphileni kwethu siphila sigwemwa ilokhu esikwaziyo ukuthi hayi thina lapho kulokunye singakuthola lokunye singangakutholi. Kodwa ekucineni kwakho uNkulunkulu uzasilungisela idorobho kuthiwa umbumbi lomakhi walo enguThixo uqobo. So khona lokho kusenza sihlale sibe ngabantu abalethemba abaphila ngokunanzelela ukuthi lapha hayi sizivakatshi zikaThixo esizihlala isikhathi eside emhlabeni. Lokho lokuzayo amavesi abhalela phana asikhumbuza uAbraham. iBhayibheli thina wahamba ezweni ani uNkulunkulu kuGenesis chapter 12 uthi yena ngiza kusezweni wafika lelo lizwe lesithembiso. Kodwa waphila njani? Wakha izitezi, wakha ini? Lithi iBhayibheli wenza waphila impilo wahlala ematendeni. Waye wahlala ematendeni wayezwisisa ukuthi uyisihambi. Yes. Ekhangele umuzi ongcono umakhi kuze unkhumbuzo omnye ubaba kuthiwa wayele mali ukuthi angathenga amasofa amangalisayo kodwa wayezidingela amabhentshi itangi isihambi lapha emhlabeni. Nansi indoda salindaba. Okunye njalo singakadluli khona lapho sinanzelela ukuthi singakuzwisisa nxa uyisihambi kulezinye izinto ezingakukhathaziyo. Uyabona amaforo nxa ungumuntu ongathandi abanengi angizwe besithi bona ikhabishi bayidla kuyisalad. Nxa uyisihambi ungafika lapho esidla khona ungayitshaya Monday, Tuesday kodwa nxa ukwazi ukuthi avele nizahamba akukukhathazi. So lathi kulezinye izehlakalo empilweni okungamelanga zikhathaze ngoba siyakwazi ukuthi hayi siyadlula. Hey omama bangaba lo moyo lawo. Ngaba kuhle lapha siyaka. Sikhangele lapha. Indawo lesa siyayinanti ilizwe mhlobo wami sebebanikezile. Ilizwe leli kwaku right yini konke ungakhangela uJoshua ngo13 ivesi ngu1 usiya ku7. Yiziphi inkinga ezazilo umhlabathi lo ezazilo ilizwe leli ababelinikeziwe? Ungabala amavesi lawa sigijima ukuthi ilizwe leli balinikeziwe kodwa kukhona okwakuba inqabela ukuthi balifumane lonke ngokuphelela. Ungasibalela lapha. uJoshua esemdala njalo eseluphele kakhulu. uJehova wathi kuye, usuluphele kakhulu njalo lokhu usasalelwe yilizwe elikhulu kakhulu okumele ulithumbe.
Nanti ilizwe elisaseleyo zonke izabelo zamaFilisti lamaGeshuri kusukela emfuleni uShihori empumalanga yeGibhithe kusiya esabelweni se-Ekroni enyakatho lonke libaliswa njengamaKhenani. I-Ashdodi, e-Ashkhoneleli, Gath, eKhoroni, esama-Avithi kusukela eningizimu lonke ilizwe lamaKhenani kusukela e-Ara yamaSidoni kusiyafika e-Afedi, isabelo sama-Amori, indawo yamaGebhali layo yonke iLebanoni ngempumalanga kusukela eBhali-Gadi ngaphansi kwentaba yaseHemoni kusiya eLebhon Hamathi. Njengalabo abakhele ezabelweni ezisentabeni kusukela eLebanoni kusiya eMisrefoth Mayimi, okutsho wonke amaSidoni, mina ngokwami ngizabaxotsha phambi kwabako-Israyeli. Ngobani leqiniso lokuthi leli lizwe labelwe abako-Israyeli ukuze libe yilifa labo njengokulilaya kwami, njalo lilabe njengelifa phakathi kwezizwana eziyisitshiyagalolunye lengxenye yesizwane sakoManase. Izigqili lezi mfundisi esezinikezwe lo mhlaba. Sesizwile ukuthi imizi leyo amadolobho lawo hayenjani. Babengawanqoba njani? uNkulunkulu wazange abanike isiqinti waphinde wabiza amakatapi ukuthi abalungisele hayi. Futhi umlobi lapho usiveza ukuthi ilizwe labo ababona zona beyizigqili benjalo baphiwa ilizwe elalama challenges alo. Number 1 challenge yokuqala babengatrainwanga, babengafundiswanga ukuthi impi iliwa njani. Into yokuqala naleyo. Benjalo bengafundanga ukuthi impi iliwa njani. Babengela zikhali ezaneleyo zokulwa ngokunye awufundiswanga impilo ezikhala olazo. Okwesithathu ukuthi ilalabo abagcilizileyo babe yisuper power ngesikhathi sabo. Bahlasela banqoba izitha eziningi, kodwa kule imizi ukuyangena khona eIsrael yayile miduli emikhulu. Lalana abayibo bagcilizile ababengamakhosi abo besaseGibhithe besaba uyahlasela khona ngale ngoba bebona ukuthi laba abantu baqinile. Kukangakanani wena uyesigqili 1 kawufundiswanga ukulwa, 2 kawulazikhali zokulwa, kodwa thatha ilizwe elesatshwe zingcwele zakho. Nansi indaba kuyini okunye siyakuzwa lokho abanye besabile kodwa umlimi ilizwe kanjani bakithi abanikeza. Bemfuna ukuthi yikho ubona ibhuku likaJoshua liqalisa lihle lisini ukuthi bengene eKhenani. Sibona uNkulunkulu esithi yena nguye ozasusa laba bantu. And i-last half of the book usisinika uIsrael sokumele athathe. Khona lokho kusifundisa ukuthi umlimi uhle aqala afika demonstrate ukuthi okokuqala olinika uland le yimi. And yimi ingqondo yami ayisikuthi lenzeni kukhona elikwenzile. Kodwa i-initiative yami ngamandla ami khangelani even ehambweni sikhuluma ukuthi babehamba behlala ematendeni. Sebengenile uNkulunkulu wahle wabanqobela izizwe. Even iJericho le imfundiso ede18 ukuthi ama walls angikhona hayi 45 ayemakhulu engeka penetrate. Even Egypt yayehlulekile. Kodwa uNkulunkulu ingilo safunda kulesiyani isifundo ukuthi uNkulunkulu wahle wadiliza iJericho. Eveza ukuthi yena nguye onqobela uIsrael. So i-last half of the book nxa sokumele ukuthi bathathe umhlabathi sebekwazi ukuthi bamele bawuthathe njani. Ayikhona ngamandla abo kodwa ngokweyama kuNkulunkulu. So uIsrael wakumele ukuthi anqobe kuphela ngokulandela izimiso uNkulunkulu athe bazilandela. Ikho kuphela kwakuyaletha ukunqoba kakhulu. Ungananzelela khonapho singakadluli indaba yona le isivezela ukujula kokusindiswa kwethu. Ungananzelela asiphonga usindiswa nje, sidlula phakathi kwesigaba sokungcweliswa. Kulokunye esikuthetheyo kuthiwa ngama-hereditary lama-cultivated tendencies esakuhlakulelayo esakuthatha kubazali bethu. Khona lokhu kumele sikunqobe siphathiswa nguNkulunkulu. Ungakhangela konke lokhu ku-progressive kusuka kwenye indawo kusiya kwenye indawo. Lathi kumele sidlule phakathi
Ngohlupho lona lolu ukuthi uyabukwazi ukuthi lokhu ngokwangithi ngokosendo kodwa ngenxa kaJesu kuzamele kuphele esiphathisa ukuthi nxa sesiyafika kulelo lizwe sibe sesiphelele njengoba la ephelele. Kakuhle mandlo ukuthi lathi siphila kade vele kulezi zinto because sifunda khona khonapha ukuthi sesingalaba ama-Israel angithi phela thina usekuthini noma sisiya kulelana lizwe kuyini okunye lakho okusenqabela ukuthi siyelifumana lena usilinqobo othi ngithi mina sesizwile ukuthi ukunqotshwa kwaleli lizwe kwakungekho emandleni abo right kuhambelana lalokho sokubuza ukuya kuleli lizwe usindiso lwethu kalweyamanga emandleni ethu. Ephesians 2 verse ka8 ka9 kungumusa ovela kuNkulunkulu hathi ngamandla ethu funa siziqenye owethu ukuthi silandele umusa kaNkulunkulu kuphela ngamandla akhe. So sibe sesibuya kulokho kuthintwe ngumandlo umfundisi kuhlanganisa ukuthi ehambweni anti uNkulunkulu nxa sithi lisindiswa ngomusa utsho ukuthi singamukela uJesu njengenkosi kubalwa kithi kuthiwe kuyikulunga sesisamukele sesile passport yokuya elizweni lesithembiso singene kodwa kulokunye okufanele sikwenze unoze ukhulumile ukuthi kulesono esikhona ngempilo yazi yikho kumele silwisane lakho daily anti sivuma ukuthi uIsrael ku-occupy iland kwakweyeme kuphela ukuthi balandele intando kaNkulunkulu ezimiso zakhe. So yikho esikubizelwe sithe even igift siyamukeliswa amaforo but kule part okumele siyiplay and ipart yokumele siyiplay ukuthi siyibuza indlela kaNkulunkulu siyithobele uNkulunkulu engathi 10 left siya 10 but uhlupho lwensuku zokuphela ikusuka entandweni kaNkulunkulu sibe sesicabanga ukuthi siza kuyangena elizweni lesithembiso singamlalelanga uthi ivangeli eligcweleyo lokuyazi ezulwini Jesu uyabuya kodwa sizenzela eyethu intando. But uNkulunkulu ngicabanga ukuthi ngalesi sifundo ufuna ukusibisela ukuthi ukuya ku-enjoya impilo ephakade kumele singene kuleyo ntandathu esihambe ngayo. Kakhulu ishobe ezithandekayo asilandeleni silalele uJehova ngendlela ama-Israyeli okwenzakala ngayo nxa babemlandela bemlalela babebusiseka. Ungakhangela amanani ngu-34 ivesi ngu-13 usiya ku-18 uyasivezela laphana ukuthi umhlabathi wabiwa ngokuhambelana ngezigaba ngezizwe zako-Israyeli wonke umuntu wathola ingxenye yakhe. Ngicela manje usikhangelele uLeviticus ngo-25 ivesi ngu-1 usiya ku-5 sike sikhangele ukuthi umlimu wakwenza njani ukuthi umhlabathi uhlale usezandleni zabantwana bako-Israyeli. Kungela owayeza kuswela kungela owayeza kulamba indlela ayifaka ngayo imithetho ukuthi bonke abantu banakekelwe. Verse 25 chapter 25 verse 1 to 5 verse 1 to 5 uJehova wathi kuMose entabeni iSinayi khuluma ebantwini bako-Israyeli uthi kubo lapho lingena elizweni engizakulinika lona ilizwe lona ngokwalo kumele ligcinele uJehova isabatha hlanyelani amasimu enu okweminyaka eyisithupha kuthi kweminye iminyaka eyisithupha lithene amavini enu kodwa ngomnyaka wesikhombisa ilizwe kalibe lisabatha lokuphumula isabatha likaJehova lingahlanyeli amasimu enu loba lithene izihlahla ezivinini zenu lingavuni imkhukhuzela kumbe likhe izithelo zamavini angalungiselwanga ilizwe libe lomnyaka wokuphumula. Khangela verse 8 lo 13 sihle sihlanganise la sikhangela indaba yesabatha lomnyaka lo wejubilee. Balani amasabatha ayisikhombisa iminyaka eyisikhombisa iphindwe kayisikhombisa ukuze amasabatha eminyaka eyisikhombisa abe yisibanga seminyaka engama-45. Lapho-ke akuchaywe uphondo ezindaweni zonke ngosuku lwe-10 lwenyanga yesikhombisa ukuthi ngosuku lokubuyisana
kuchaye uphondo kulo lonke ilizwe lenu. Umnyaka wama-50 wenzeni ube ngcwele, limemezele inkululeko elizweni lonke kubo bonke abahleli kulo. Kuzakuba lijubhili kini. Lo lalo wenu kuzamele abuyele emzini wakwabo kwabozalo kwakhe. Umnyaka wama-50 uzakuba lijubhili kini. Lingahlanyeli lutho njalo lingavuni imkhukhuzela kumbe likhe izithelo zamavini angalungiselelwanga. Right. Ngoba ulijubhili uzakuba ngcwele kini. Dlanini kuphela lokho elikuthethe emasimini. Ngalo umnyaka wejubhili umuntu wonke kuzamele abuyele emzini wakwabo. Nansi imithetho elethwa nguJehova. Yayi wawusinceda ngani lo wesabatha leli lo mnyaka lo wejubhili? Amasabatha la esiwachasiselwe la. Awuthi ke nithinte ke ujubhili ukuqala sibuyela siya kusabatha ngibuye ngereverse. Ujubhili ngokwakhe okhunywa ngaye oyisiza after iminyaka engu-50. Lo niba lithi jubhili litsho ukuthi uphondo lwenqama ngithi. Right. Luphondo lwenqama, yes. Right. I-trumpet nguvuvuzela. Lokho kwakusitsho kwakuyisikhathi se-restoration okubuyisela. Kulamagama athize akhuluma ngokhona. Okwesibili okuvusela i-renewal. Okwesithathu kwakudinga ukuthi umuntu obelesikwelede sakho okwesikhathi sonke lesi athethelelwe nxa sofike leso sikhathi sejubhili. Kuthi obegqilaziwe akhululwe. Kuthi umhlabathi wabokhokho wakho suthethwe ubuye ubuyisele uthathwe ngomnikazi. Nguyayimele ngwane ujubhili. Wathi nitshela abanye baxoxe ngesabatha. Kakhulu. Yes, siyabonga ukuchaselwa lokho mhloko. Qhubeka sitsho ukuthi kwakusiza ngani kakhulu kuma-Israyeli indaba yona le yemthetho le ilethwa nguJehova. Alright, siyabonga. Indaba yejubhili esilethwe ngumfundisi yayifundisa ukuthi number 1, umhlabathi vele kaNkulunkulu akulamuntu olamandla okuwuthengisa. Right. Ngoba akulamuntu onayo, awulamnikazi, umnikazi nguNkulunkulu. So yikho kwakuvuma uNkulunkulu ukuthi nxa kuyikuthi kube lesikwelede kwathathelwa imhlabathi kumbe kwatshintshwana, kodwa ngomnyaka wesi-50 kwakumele umhlabathi biselwe, izinto zonke zibuyiselwe kubanikazi. Kuveza ukuthi uNkulunkulu nguye njani onguye umlawuli wezinto zonke. Vumani ngithinte le even eSabbatica. Yes. Ukuthi uNkulunkulu wayenika ukuthi 6 years uIsrael kalime sebese eKenani and ngomnyaka wesi-7 bayekele iland iphumule. 1 kwakusenzela ukuthi iland izuze iphumule iyenza ama nutrients kutsha ukwenzela ukuthi ibe le yield engcono izuza amandla. So uzathola ukuthi umnyaka wesi-7 owesi-8 lo wesi-9 babengalimi. Kodwa ngomnyaka wesi-6 uNkulunkulu kuthiwa nguye owayesenza ukuthi isivuno somnyaka wesi-6 sasesiba sikhulu okokuthi iminyaka le emithathu bengalimanga besalungisela lokulima beze beyevuna leso sivuno sizabenela ukuthi badle. Khona lokho kusifundisana maforo. uIsrael kwakumele afunde ukuthi uNkulunkulu nguye umdali wezinto zonke. Right. Sebehleze eKenani babefunda ukuthi umlimi ngumdali futhi nguye umnikazi wezinto zonke, futhi nguye umlawuli wezinto zonke ngaphansi kwelanga. Ukungezelela khonapho sinanzelela ukuthi futhi kwakususa umehluko phakathi kwabacebileyo labampofu, abaqhathi lezisebenzi, abalelungelo labangelalo. Yiwo umsebenzi wevangeli onalo ukuthi sonke esiphambanweni siyalingana, siyawudinga ngokufananayo umusa kaJehova singabantu. Uyazi nxa sasingaphila sinje kule mithetho enje kwakuzasihambela kuhle. Ithemba lathi silezikwelede zaboNcube zaze yathi kumnyaka weJubilee kuhlanzwe izikwelede lezi ungaqhubeki usalesikwelede somuntu kuphansi. uNkulunkulu wayengafuni sihlale siqileziwe. uNkulunkulu lothando uyamangalisa sihlobo zami.
ungakhayela indaba yokubuyiselwa komhlabathi indaba yokubuyiselwa komhlabathi ilizwe leli selibuyiselwa kumbe ngulethe ngaleyo ndlela ilizwe uNkulunkulu antu Israel wayekahlamuki dasihlamuke bathunjwe kodwa umlimo ngalokho wayethembisile mfundisi wabathembisa ukuthi hayi leli lizwe ngeleni babethi bangahlamuka ababisi just imagine abagcineli ilizwe lona leli behleli 70 years beseBhabhiloni bethi bephenduka bethola umhlabathi unjani ulokho ukhona sike sikhangele uJeremiah laphana ngo24 ivesi ngo6 Jeremiah 24 Jeremiah 24 verse 6 yes Amehlo ami azabakhangela kokuphela njalo ngizababuyisa kuleli lizwe ngizabakha ngingabadilizi ngizabahlanyela ngingabasiphuni yes lo Jeremiah 31 verse 16 Nanku akutshoyo uJehova bamba ilizwi lakho ungakhali lamehlo akho angehlisi izinyembezi ngoba umsebenzi wakho uzathola umvuzo kutsho uJehova bazabuya bevela elizweni lesitha yes nanzi izithembiso ngaba luEzekiel ngo11 verse ngo17 ngemakhaya ngapho lo Ezekiel 28 verse 25 lo Ezekiel ngo37 verse ngo14 usiya ku25 kulezithembiso ezilethwa nguNkulunkulu ikakhulu kukhulunywa ngokuphenduka kwabantwana bakaIsrayeli kulizwe leli lesithembiso ugcwaliseka ngayiphi indlela nxa kade sibala lamavesi la esilawo kulokho zenini kulasana esifunda ngakho bese bugqilini eBhabhiloni kuthiwa Israyeli wahlangana lenkambu kodwa kule inkambu kuzange amgcine ngela mpande eziseleyo engazange wagxila somewhere wagxila kuzo sithembiso zokwenza kaNkulunkulu ngobudlelwano amele belabo lo nkulunkulu isithembiso sikaNkulunkulu sokuthi hayi ngizabuya ndibulethe futhi lapha yikho sihlangana nakho nxa sebevuma izono zawo benza yonke into uNkulunkulu uyabaletha back elizweni njani lesithembiso uJeremiah ngo31 verse 16 nakimi ungilethela isithembiso esedlula lesi sikaIsrayeli ngomhlabathi alright ngathi ngizabaletha babuye kundawo yakubo ngiyindlela uveza ukuthi uzabaletha besuka ezweni lesitha bangena lapha esinye sezitha esilaso bathandeka uJehova athemisa abantu abakhe bonke abakholwa kuye ilizwe lamathuna alright emangcwabeni antithuna 1 Corinthians 15:26 sitha sokugcina uJehova ukuza seletha asikhiphe emathuneni sibuyele kuzindawo zakithi futhi ngoba sesiqhelezwe isono sangene ebufeni siyaphindisela futhi endaweni zakithi sesithembiso sesiqhakathekile leso kakhulu uNkulunkulu usithembisile akuyikuyala ukuphetha kunje sihlobo esithandekayo uza kusibuyisela lapho esasuka khona yena lokho esithizela ungakhangela even Ezekiel ngo11:17 uyatsho uJehova ukuthi hayi loba ngibachithile ngizababutha ngibaphendukise elizweni lani yes always uNkulunkulu singalandela siphenduke uza kubusibuyisela elizweni lesithembiso ikakhulu sikhangela lapha mhlobo indaba yelizwe lesithembiso leli esiyakilo leli ungakhangela usivulele uJohane ngo14 ivesi ngo1 usiya ku3 lethemba leli elibusekileyo Titus ngo2 ivesi ngo13 lwesambulo ngo21 ivesi ngo1 usiya ku3 kuyini esikutholayo ikakhulu ngaleli lizwe liza siyabonga maforo vele ukurestore ukubuyiselwa kukaIsrayeli eJerusalem after captivity kwakungumfuziselo vele ukuthi uNkulunkulu sithunjiwe kathesi anti umhlaba lokho sasuswe Eden umhlaba wahle waba sesandleni sikaSathane so uNkulunkulu isithembiso asipha sona usinika ukukhululeka kuphela ngoJesu yikho silesanikwa kuIsaiah 9:6
kuye kusizalela umntwana umbuso usemahlombe akhe and nguye ozasikhula. So kulesi prophet seDavidic king enguJesu eyeza thatha isihlalo ibisisibisela lapha esasuka khona. Yikho iverse ekhulunywe ngumfundisi laphana uRevelations 21:5 uthe bheka ntala konke kube kuthi. So uNkulunkulu usinika isithembiso lapho ukuthi ukuza kukaJesu amavesi lawa uJohn 14 verse 1-3 uthe inhliziyo zingakhathazeki. Kholwani abe sesithi ku verse 3 ngiyekhaya ukuyalungisa indawo nxa ngihamba ngizaphinda ngize ngilithathe bese ngilisa ukuthi lapha engikhona la ndibe khona. So yiso isithembiso mhlobo ese restoration where uNkulunkulu ekuzeni kukaJesu abangcwele besiyahlala 1000 years ezulwini iNew Jerusalem isehla umhlaba omutsha udalwa lapha siphila eternity. Yiyo i-restoration e-final uNkulunkulu asithembise yona esiyikhangelele. Nginanzelela ukuthi nxa sikhangela ukufa kukaJesu kusilethela indaba kumbe lesiqiniselo sokugcwaliseka kwaleli themba. Nxa uJesu wayesifa esibhadalela izono zethu njalo eqhubeka khathesi endaweni engcwele esincengela sikhangelele futhi lokuza kwakhe, lokho asenzela khona lalokho aqhubeka esenzela khona usinika isiqiniseko sokubana leli themba lokubuyiselwa liza kugcwaliseka nxa sisebenzisana ndawonye laye. Kakhulu akuyi kuphela kunje siza kubuyiselwa sobe sithandekayo. Asithembeni kusona lesi sithembiso. Yebo umfundisi ungasivulela uTitus 2 verse 13 indaba le yesithembiso iyavezwa ichasiswe lapho selokhu sasuka eEdeni ngale sahle sathembiswa khona kuGenesis 3:15 uthindile ukuthi le ingane ezale esayithenjiswayo le ukuthi uzakuza abuye acobodise ikhanda leli lenyoka le kuphilwe kulungisiswe kubuyiselwe lokho okwasilahlekelayo. Kukhona singakwengeza bengiyabala le verse eyilungisebona ayibale sikhangelela ithemba elibusekileyo elihle kakhulu elikuza kwenkosi. uKristu wahlwa liqinisa usetshilo umandlo ngokufa kwakhe esiphambanweni. Wahle kwaba yisiqiniselo abelungu bathi guarantee wahle kwaba yisiqiniseko sokuthi siphila silethemba ezothi ligcwaliseke. Kasithembe kuleli themba ngawo kuthiwa yikulobola bengathi uJesu wahlwa silobola esiphambanweni ngegazi lakhe okusobala ukuthi ukuya ekhaya sihamba siye ekhaya. Angithi uJohn 14 verse 1-3 uthi na inhliziyo zima zinganjani mazingakhathazeki khona kuba khona yimi ngiya ekhaya likaBaba. Isiko la izola lisithana ujaha engabola ayenze ukakwenza sechiye themsa intombi yakhe zwana ntombi yami ngisake ngibuyele ekhaya ngisakwakhe izindlu. Wayesenza lokho engakhanga izindlu ahambe labakhaphi bafike bayokwakha baqeda ukwakha izindlu sebebuya labakhaphi bezothatha intombi ukuze lapho intombi ekhona laye lo jaha bebendawonye. uKristu uthana hayi mina indlu ezinjani zikhona ngiyabuya ngizolithatha. Isithembiso esiqinisile owasisilayo wasiqinisa ngokufa kwakhe eCalvary. Kakhulu. Yes. Mandlo. Verse 13. Lapho sisalindele ithemba elibusisiweyo ukubonakala ngenkazimulo kukaNkulunkulu wethu ophakemeyo longumsindisi uJesu Kristu. Right. Kuyinokho ongakutsho Mandlo lenda. Lapha nginanzelela ukuthi ukuza kukaJesu Kristu yikho okuzasinika inkululeko epheleleyo. Zonke izinto zizabuyiselwa esimeni sakuqala. Sinanzelela ukuthi khathesi izinto zingangabi indlela okumele zibe yiyo yona kodwa ekuzeni kwakhe silesiqiniselo ukuthi labaleleyo bazakuvuka lenyembezi zizakwesulwa. Kakhulu. Maybe uSamuel chapter 21 uhle aphelelise okhulunywa ngomandlo. uSamuel 21. Yes uthi yena nginenzela umhlaba ilizwe elihle umhlaba lezulu elisha. Abeseletha ukuthi naye ubukhona kaNkulunkulu phakathi kanjani kwabantu ukufa sozube khona
konke khona osikhathazayo isithembiso esigcwalisekayo ekuzeni kwenkosi okumele kusiqinise sonke lo ebuhlungwini konke esingena phakathi kwabo kwempilo. Sihlobo esithandekayo, sizindlalifa zezithembiso lezi, izibotshwa zethemba. Lokhu singakukhohlwa, konke sikwenzelwe, siyagcwalisela. Othembisileyo uthembekile. Uke watsho bakhona abathenjiswayo ngamajaha kwangagcwaliswa, kodwa leli jaha lithembisile, uzakuza asithathe siye khona ekhaya ezweni. Nxa kwenzakala ku-Israyeli kwahlala 400 years kwagcwaliseka, kuzagcwaliseka lakithi. Loba kungaze kube yi-6,000 years kuzakugcwaliseka sihlobo esithandekayo. Uyeza kuzosithatha siye kulona lelana lizwe. Mhlobo, ungayiphethe usithini? Ngifisa ukuthi ngithi kubalaleli lababukeli, njengabantwana bakaNkulunkulu siyizigqili, siyizindlalifa zezithembiso ezingcono, siyizigqili zethemba elibusisiweyo lokuza kwenkosi yethu Jesu. Bekunani ukuthi sigagadlele lezo zithembiso abayizolo o-Abraham ababethenjiswe i-earthly Canaan, kuthiwa bafa bengamukeliswanga isithembiso se-heavenly Canaan ababeyikhangelile ngoba babeyazi beyikolo. Kodwa balinde ukuthi kanye lathi esizabamba leso sithembiso samukeliswe leso sithembiso. So asiqineni ethembeni, simene kukholweni, ilizwi likaNkulunkulu alisoze liphuthe. Kalizikaze liphuthe ilizwi lenkosi. Mfundisi Mlilo, uhlusivale. Ngiyaphinda ukuthi ngithi indlalifa yombuso ongabolala, othembisileyo uthembakele, uyeza futhi masinyane. David uyatsho ukuthi yena phambi kwakhe kunesiphepho, akasoze abe nokuthula. Kasibambele lo themba bathandekayo, ikhaya liseduzane, lanxa siphakathi kwezinhlupho asikhulekeni. Baba wethu othandekayo osezulwini lalapha emhlabeni, siyabonga Nkosi ngokusikhumbuza ukuthi kuyame kuwe uyangena ekhaya ezulwini, futhi uthembise ukubana sinika impilo engcono. Vuma sibambe kuleyo mpilo, sibe khona ekhaya kuzeni kwakho, egameni lakho ngiyakhuleka. Amen. Amen.